Golubovića je Aleksandar Golubović, rođen 30. novembra 1969. u Minhenu. Srpski je umetnik i televizijska ličnost. Otac Srboljub, pre Kristijanovog rođenja odveden je na služenje doživotne robije zbog oružane pljačke sa smrtnim ishodom. Kristijan je prvi put video oca kada je već krenuo u osnovnu školu. Srboljub je služio kaznu i na Golom otoku. Kristijanov kršteni kum je bio Ljuba Zemunac. Golubović je u prvoj polovini 90-ih tokom suđenja pobegao iz 5. opštinskog suda u Ustaničkoj ulici. Tada je skočio sa 3. sprata, ali je prilikom bega povredio obe noge, pa ga je Radoslav Trlajić, zvani Bata Trlaja, na leđima nosio do automobila. Učestvovao je u snimanju dokumentarnog filma Vidimo se u Čitulji. Govorio je o tome kako je provodio vreme u zatvoru, kako je trenirao, radio sklekove i trbušnjake, kako je crtao, slikao i pisao, kako su mu u zatvoru, pretpostavlja se u Nemačkoj, slomili nos. Zajedno sa Arkanovom udovicom Svetlanom Ražnatović našao se 17. marta 2004. godine na čelu grupe ljudi koji su protestovali ispred zgrade vlade Srbije protiv albanskog terora nad srpskim stanovništvom na Kosmetu. Kristijan se 1. februara 2015. venčao sa Ivanom Veljković u crkvi, a 10. februara iste godine dobili su ćerku Veru. Godine 1993. pojavio se kao gost u pesmi Riblje čorbe, Kamenko i Kremenko, koja je objavljena na albumu Zbogom Srbija. 2020. godine Kristijan Golubović glumio je u domaćem dugometražnom igranom filmu Idealan posao.